njani uthi sawakhumula ubaba umvangela uGumede uthi sawakhumula imnazathi asayibeka phansi uthi wathe sikhomba ngomune ula ngapha masikode nabothwala abahangula uthi wasikhomba ngomuntu bathi bafana sohlangana entabeni zogwadule wathi ngeke sisaphinde ningibone ukuthi sohlangana entabeni zogwadule wathi lapha ngintshela khona ukuthi impethu yakho iyoze uyibone ungacimela uyibhekile wathi yolidla ihlo lakho ulizwa iziqede sho njalo uGumede engixoxela wathi ngizibeki wathi nginibekela amadimoni ayinqwaba wathi ngifuna ubone uyoshaya uJuly ninjani uthi baba uGumede uthi sasikade siphume eThekwini sibafana baseThekwini siayinile sayisemalondola amabhantshi ethu uthi sathi mesithe wathinta amabhantshi ngaleso sikhathi athuquka intuli uthi sabona siyafa impela wathi siyahlangana entabeni zogwadule ngisho njalo nakuyo nami angizishiyi ngaphandle angikhulumi ngoba mhlambe ngimhle kunawe nami ushembe uyohlangana nami enkothi entabeni zogwadule njoba ngilonke emhluphe njalo nje uyohlangana nami entabeni zogwadule siyobe sesibabili obengasekho umngani obengasekho nomfowenu nenkosikazi yakho bengasekho nalo lonke uhlobo labantu abathandayo abakusizayo babe bengasekho nobe senimabili sho njalo inyanga izulu ithi ngalena ngiphikiswa umuntu ithi la ngikhombe khona uyakhona ithi mangikhombe seni sokunqelungela kuso yayisho imphezulu lapha epulpit abantwana benkosi angazi noma sifuna isikhombe iphi uma inkonzo yami ingeyinhle baba abantwana benkosi ningixolele mhlambe nginikwe uNkulunkulu bangikhuluma esikhathini esisindayo lesikhathini othi bawuthi uyabuka ungazi noba lizoshona noma ngeke lishone noma usukhona emzini kaNkulunkulu liphele ithembe lokuthi uyawubuphume kuphele nje konke ungazi Nkosi kusithi ke Nkosi wewedwa uma ngiphuma emzini kababa ngangize kuwe kodwa ke ngakuhle kungabe imisebenzi yobunyama kungabi ukuthi siqabele noNkulunkulu mhlambe ngakuhle nje ma kungehlelo ngehlelayo ngibe ngimsulwa lingekho iphunga ingekho impukane endize emva kwami uthi sayikhumula imnazathi azabe inqwaba sho njalo uGumede wayesethi ngibeka amadimoni bafana eduze kwethu ngifuna ukubona ukuthi uJuly yoshana njani uthi kwasanga kusasa sididekile singazi uma kufanele sibophe sihambe uthi zezwe intombi endala awu makhosazana noma sesinjeni ngayeke usephula uthi zezwe intombi endala zasekuphakameni ukuthi abantu lapha phezulu bayafa inkosi iyababulala uthi zasehlabelela Nkosi yamkela ithemba lami nakuwe sengikuqepha ozaye ozawe mntanami nina ngiyakwa mngeli nisange ngethemba zathi ungazibhekiye izono zami mangizana ozayewa ozamtanami
angisiye umuntu oshesha aphatheke kabi angisheshe ngiphatheke kabi ngiyaphuza ukuphatheka kabi kodwa khona usoya ngaphatheka kabi ithe indoda ngiyayiqolela ayisekho emhlabeni ithe indoda ngeke siphike nalabantu thina abakholelwa abazali babo azazi lutho lezi zinto zakholelwa abazali baso thina sabona uNkulunkulu lezi zinto niyibona esikhombe mina esihlanu ngiphika into ngase ngiphatheka kabi ngoba nampela ngakho uqinisile ngakholelwa abazali ba thina sange simbona ushembe uNkulunkulu sasikhula nje shaya insimbi asibiza asinika amakhekhe sithi kwanele sithi yena uNkulunkulu sithi uNkulunkulu ngaloko nje kusinika amakhekhe khona amakhekhe anayo round amancanyana engakayino sugar yana hayi maningi ngalezo sikhathi kodwa sasingamazi ukuthi uNkulunkulu kodwa kwafika isikhathi ngisho kulo muntu ngiyamxolela la isekhona kwafika isikhathi la sathatha isinqumo inamanga nabafana basekuphakameni kwafika isikhathi sathatha khona isinqumo sathi uNkulunkulu nathi lo uyazi mina angivami ukuba ngezika mina ezingehlela mina ngayagule lo mfana wayesibhedlela basebethi ithambo lakhe selibolile how emakhotho umshaya isithombe amhlinza kusuka la ithangeni baze bashaya emlenzeni ezansi wathi mase bakhipha izinto la engayazi kwakwentoni bamshaya isithombe basebethi indodana yakho la nto bathi ithamba lonke lomlenze wakhe selibolile ngephinde lilungu uyalibona line imbobo lonke wahlabeka ngolosihlanu ingane ngathi mina iphukile inyelile kanti ingeno idemon kodwa ngikhuluma ngokuthi sathatha isinqumo khona isikhathi sathatha isinqumo basikholela impela abazali ngeke sikhuluma lento ezakholela abazali baso kahle ngilimala ngiphela ashebe ukukhumbula inkosi nami bangikholela oma nobaba kodwa ke ngafika esikhathini sokuthi sengiyathi nami ngithi shema uNkulunkulu njoba ngisho nje ngithi uNkulunkulu akusasho bona manje kade bathula sebemathamba mhlophe phansi kodwa ngithi ushema uNkulunkulu sekushomile impela ngithi ushema uNkulunkulu ngoba ngikhuluma nje asezenzekimi wazenze zabo bafika abanye abantu bathola abantwana kalula abathi abazali ababatholanga kalula abantwana bafa abathu abantwana abasekho abanabantwana ingane zabo seziphelile angifuni ukuba lo ndaba yinde kakhulu ngafuna ngihlangene na angizile uNkulunkulu angithumile kuyo ngase ngilimala kodwa ngase ngicabanga ukuthi hawo njengoba eseyiNazaretha nje naye uzozala ingane ezalele ebandleni uyobe ikholelwa yena ziyokhula izingane amaNazaretha ngoba zikholelwe uye ungixolele baba la usukho ngiyaxolisa kodwa ngivuma isolo njengoba ngalimala hlamba ngisivume kahle phambi kaNkulunkulu ngoba phela nami ngikhule khona la ekhaya ngishaya insimbi angaze ngiyibone inkolo notshwala kenyanga basi angaze ngidakwe nje sango nosigwaya ngikwazi nje angaze ngidakwe nje angaze ngiphitha engqondweni ukuthi ngidakiwe engazi nje leyo manje ke angisho ukuthi umuntu wawamehlela lokho ngoba kwaku isikhathi kodwa wagcina sembonile uNkulunkulu kwaphela amen ithi inkosi ngelinye ilanga sengizobe ngifike igcineni ithi inkosi ngelinye ilanga angiqedela lo mfana wakho ke somnquma kwakuSeptember inkosi inyanga ezolila wayesehamba uma wayesaphila ngithi 1980 baba nkosi inyanga ezulu ingane umntana nami sesibhedlela emakhothi izanqunya umlenze baba emzibe ngokumfaka ukhonkolo umkhonkolo osuye emlanyeni uzofela phezulu uthi ubaba ngalosikhathi baba inyanga izulu wayethi mangibiza athi ozala mfana obovana ngangisemhlanga ngalosikhathi ozala mfana obovana wayengibiza kanjalo hawo lo osala lo mfana wami obovana baba usho ma biko ma uthi baba inkosi inyanga izulu thanda amafutha ufike esibelele uvaliwe ufaka ukhonkolo lo muntu uzwashala phezulu kuzanywa ithambo libolile lifuna ukunqunywa ulidoti yathi nquma into makuphela insuku engawe nquma umlenze unquma phezulu la ho thatha amafutha ufuna umgcoba ufika uma lapha edokodweni uthe ubaba inkosi inyanga izulu angihambe nala mafutha ngifike ngimgcoba uthi wema akuzwanga baba uthini le ngane ifaka ukhonkolo uzowafaka apha amafutha azafika phezulu
uzowagcoba lapha amafutha ibole ngaphakathi inokhonkolo ngaphezulu uzowashala uzowafaka amafutha wathi baba ungizwe ngathi hayi azizwanga hle buyele kumchichaza ufaka ukhonkolo wena sibinjana ke wabuyela wafike baba wathi ifake kodwa ukhonkolo wathi hey ngiyayazi yonke leyo nto hey madoda hey man ngiyayazi yonke leyo nto wayesewathatha uma waya namafutha wayesethi kuye uthi uma ufika umcela ukuthi ngithi aphume esibhedlela ezela ebuhleni ezebuhleni kanti umuntu aklinwa kathathu ngosuku klinwa isilona la ihlinzwe khona uzoza kanjani ebuhleni ufuthi ngithe akeze ebuhleni ngamphelezela uma wamgcoba phezulu kakhonkolo wayeseyisho lento yakhe ukhuluma no-sister Gcabashe ngiyakhumbula nje leyo ntombazane yathi uyahlanya uNasalukazi lengalana kuphuma esibhedlela nje wathi izakazi zazizala zazimazi usheme hayi cha siyahluleka yathi phela uma ohlanyana uzalwa kangithi wathi hey uthe ushema ngibuye nayo wayesethi nolaka uNasalukazi imali ndodokotela wayesefika udokotela into kwabo 12 wathi wasamtshela sisitshela uthi lesalukazi sithe ushemba abuye nalengane wahleka udokotela ubhekane uthe buye udokotela wayethi enza nje ke nesambane umsiko ukhonkolo la eceleni vula indawo esilona bese embuyisa kathathu ngesonto amthatha so samthatha weze ebuhleni lesilona sasingasavaleki la ehlinzwe khona wesesiwe icube iningi ukuthi kuyabhala bese kubona wafika ebuhleni amafutha enyanga ezulu agcotshwa kwaphela lezo nsuku sangamisa kwaze kwayisonto lezayo uma sifika khona idle intombazane usister Gcabashe ayiniyathakatha nje abantu abamnyama lo mthi onawo enisize ngayo lengane luthathe kunulane kulephizo ngoba lengane ifike inqanywe imlenze yasithatha isaka x-ray ngalosikhathi uma ifika x-ray uthi udokotela imbobo eyisethambweni seyivalekile akusibona bangathandi uzawe Nkosi balahlele amathina ulaphela ithi Nkosi ngalonyaka nje ubaba mkhulu wayehambe ngawe ithi kwafika futhi baliphele lelibandla sheparadise ithi ngabona kufika indoda lapha ekuphakameni engangiyazi nobaba yayimjwayele yafika khuluma izinto kimi ezibhlungu zodwa ithi ngalozo nsuku ngizohamba ngiye eThekwini ngihambe ngendaba zenu zebandla ithi ngayilalela le ndoda kodwa ngangaze ngayiphendula ithi ngase ngiyahamba ngiye eThekwini ngihamba ngandaba zalo leli bandla ithi mangifika eThekwini ngase ngihlangana nomlungu uthi lo mlungu hawo ngiyadabuka kaShembe ngizwa izinto ezimbi angithi wena uyindodana kaShembe ithi Nkosi yebo ngizwe ukuthi ubaba wakho hambele emhlabeni uthi Nkosi ngathi yebo uthi akungiphathe kabi kakhulu lo baba engimjwayele bengimazi ngimthanda kakhulu naye futhi engazi uthi uhambile ke ngemphathe kabi uthi kodwa khona into futhi engiphathe kabi uyafuna ngitshele na ithi Nkosi ngathi yebo ngizwe ukuthi ushiya wena kulomsebenzi wakhe kunjalo naye athi Nkosi yebo nawe uzavuma ukuphatha lo msebenzi kababa wakho uzavuma ukuhamba nalabantu bababa wakho abangafundile abafaka ibudwaba namabheshu ingani wena ufundile uphuma ezikoleni ezinkulu uzahamba kanjani laba bantu uyakuba uyazihlupha nje bayeke laba bantu bayeke babuyele inkonzweni ezikhona babuyele emabandleni abo owaseluthela abuyele luthela owaseMerika abuyele eMerika owasewesela abuyele weseli kodwa yiyeke lento kabayihlo ngeke labantu bakuzwe
ngeke ukwazi ukuhamba labantu abangafundile wena ufundile. Uma laba bantu suka phambi kwabo bazophela bazohlakazeka. Bayeke ke bahlakazeke. Babuyele enkonzweni zabo. Inkosi ngathula nje. Wayesethi uMlungu kodwa mawunothando lokuba ngumfundisi. Thina sinemali eningi esingakunika yona uhambe uyaphesheya. Ufike ufunde khona ube umfundisi ubuye uzophatha enkonzweni emabandleni ethu. Kodwa leli kababa wakho liyeke liphele. Ithi inkosi yangiphatha kabuhlungu lento ekhoyo loMlungu ngangazi uyikhulunyiswa yini ngoba le ndoda ebifike kimi ekuphakameni yaseNanda nayo ifike yasho njalo. Yathi yeke lento. Bayeke laba bantu ba hlukana nabo. Liyeke liphele leli bandla likababa wakho. Oze kuthina sizokufaka enkonzweni zama-America nezama-USA. Uphathe khona ube mkhulu. Uthi angazi ngoba abantu abakaze bahlangana yini bakhuluma into efanayo lo mlungu nalo muntu waseNanda. Uthi aqhubeka wakhuluma lo mlungu. Wathi angazi. Khona into engizwayo ukuthi ubaba wakho beyisho kulabo abantu bakhe. Beyathi bona bangabuyeka utshwala bayeka utshwala bayeka ukuphuza. Na uzothi mawusobahola usho njalo na. Ucabanga ukuthi abantu abamnyama laba bangayeka utshwala. Uyazidlalela nje. Akho umuntu omnyama ongayeka utshwala. Futhi ngizwa ukuthi ubaba wakho uthi laba bantu wayethi bona bangayidli imithi. Ucabanga ukuthi abantu abamnyama bangahlukana nemithi. Bayazigangela nje. Yeke lento. Futhi ngizwa kuthiwa ubaba wakho wayethi laba bantu mabathandane. Babe munye, bangaxabani. Abantu abamnyama bake bakuyeke ukuxabana. Abantu abamnyama ngeke bayiyeke yonke leyo nto. Bohlala bexabana. Bohlala bephuza utshwala baba izitakwa. Bohlala bedla imithi, inkolo yabo nje leyo ayikho inkolo. Mawuzama bakhipha kulezo zinto uyadlala wena. Iyeke nje ihlala injalo, bayeke behlale benjalo. Inkosi ngaphatheka kabi mayikhuluma lo mlungu. Wayesethe ngikhuluma isikhathi eside, angazi noma ngingathanda nokumphendula. Uthi ngase ngithi ngingathanda ukuphendula. Uthi ngase ngithi uthi abantu abamnyama ngeke bayeke ukuphuza utshwala. Uthi cha. Uthi ngase ngithi nabelungu mabengayeke ukuphuza utshwala, nabantu abamnyama bangiyeke ukuphuza utshwala. Uma belungu bangayeke ukuxabana nokuzondana, abantu abamnyama bangakuyeka ukuzixolana. Ba belungu bengayeka ukudla imithi, nabantu abamnyama bangayiyeka imithi. Uthi wayesethi lo mlungu hawu angisakuzwa manje shembe kanti usho kimi. Uthi inkosi ngase ngithi kanti wena busho kimi yini. Uthi sesihlukana lo mlungu sesingasizwana. Wayesethi hayi ngophinde ngikubona. Uthi kodwa ngaphindanga ngambona. Konke engifuna ukuyisho ekugcineni. Yezithelo obulunga aba nazu ewe ibaba bazipi piwe owe enkosi imanye manye piwe
khonda lezi ezibala ku TV banama TV ke bonke abantu emhlabeni khona lezi ayinamali eshaya kakhulu ngifuna ukuyisho lento ngizophinde ngisho futhi ma ngibe ngithola ithuba ngiyoyisho le khona zinamandla ezinye kuthiwa Baptista ezinye kuthiwa Undertaker ziyasho ngiyakuthatha ngizokujijela emzinyathu la uma ngangifaka phansi kwazo nje mina ngangicima ngangixhoba njengentwala uyazi imali ekhonda engikhuluma ngazo mayiqabene ufisa ukuyilamula kufika uthola isikhonda esingaphezulu ka Undertaker no Baptista ukuze laba bantu athi membamba le mshonisa le ezo lo ambamba mshonisa ngizoyisho njalo lento uma uNkulunkulu esathanda ngisho nathi sikhona izikhonda njengalesi kade zivukele ingane yami ekhaya isikhonda lesi sedemoni lengane yami binamandla isimangaliso bibamba umuntu omdala imshaya udongeni ayikaze ibe namandla empilweni yakhe idemoni belikiyona inamandla kodwa le demoni sibiza isikhonda lesingishembe esehawutini ekuthuthukeni Nkosi yamakhosi na inkinga siqakwe isikhonda sedemoni asishayi siyabulala Dino Baptista lekha uyabulala angikwazi kumlokotha mina nginamandla yayisifika indoda yasezulwini namandla wonke yasibamba ngomqala yasenza nje isikhonda yasiphushela lapha ayibonga Nkosi bengifisa ukubuza sibuzane sobabili ngoba sinale inkinga sobabili inkinga yethu sobabili leyo nami ngibambile sibambe sobabili nawe njengoba thina ke sicabana noShembe sizawulamulelo ubani kuye isibi lesikhonda leso ngifisa abantu mase bengaphandle bangihlebele bakwethu abantu bahlakaniphile banamhlanje bathi nje mfundisi uyazi mina ngiyasazi isikhonda esingakusiza kuShembe mayiseqakile uma sixabana nje sixabana noShembe nje sizolamukela ubani mase siqondile ngoba amandla akhe ayisimangaliso homework yakho lawo ukuthi njengoba sixabana naye sobabili nawe nje sizonza nyani igcine emhla izivukela ubani le ndoda yena uBaptista yolunga angiboni noma uthi unamandla kangakanani sengathi omunye lo ngikhuluma ngayo sengathi ngeke aphumele kodwa uma ungamthipha mawuthanda uthi uyena uyongitshela ngaphandle Nkosi yamakhosi njoba ngilapha Nkosi ngowakho angizimele ngokuthanda kwami ngime ukuthanda kwakho bewazi ke Nkosi umuntu nje wasemhlabeni onezono kodwa ngiyacela uNkulunkulu ngisaguqile kube khona okususayo noba kodwa nje Nkosi noba lilodwa ngicala ukuthi sengiyacima leli engabuyela imvukele endleleni yakhe nawo baba nathi sonke Nkosi nje basilanje hlala nathi baba singabakho ungasishiye kudelweni Nkosi yomsa ngibusela konke okubungcwele bakho kuwe Nkosi busele ngizwe Siyabonga amazwi amnandi esiwathole kumfundisi wenkosi Nkosi zimbusise Sizophetha inkonzo yesabatha lasemini ngesihlabelelo sama-74 74 sicela umshumayeli uSibisi ukuba sihola ngaleso sihlabelelo inkosi zimbusise inkosi ayibusise ukuphakama kwabangcwele Sekushunyaizwayo abaningi yezani
Sekushonyayeswayo Empire.